салом алейкум хонандагони азиз, имрӯз мо ҳамроҳи шумо мавзӯи дарси 11-ро меомӯзем ки мавзӯи дарси 11 бахшида мешавад ба функсияҳои даврӣ. Бисёр ҳодисаҳое ки бо онҳо дар аслият дучор мешавем хусусияти такроршавандагӣ дорад. Масалан, мавқеи байни ҳамдигарии офтоб ва замин баъди 1 сол такрор меёбад ки ин мафҳумро давр меноманд. Мавқеи раққосак дар лаҳзаи вақте ки бо бузургии даврии лаҳпиши он фарқ мекунад як хел аст. Чунин протсессҳоро даврӣ ва функсияҳоро ки онҳо таъсир менамоянд функсияҳои даврӣ меноманд. Асосан функсияи даврӣ тааллуқ дорад ба функсияи тригонометрии синуси альфа, косинуси x, тангенси x ва котангенси x. Функсияи y баробари f аз x даврӣ номида мешавад агар чунин як адади давр ном дошта t нобаробари 0 мавҷуд бошад ки қимати функсия дар вақти ба қимати дилхоҳи аргументи он илова кардани ин адад тағйир наёбад. Яъне барои қиматҳои дилхоҳи x f аз x ҷамъи t баробари f аз x иҷро гардад ки шумо ин формуларо дар тахтаи электронӣ дида истодаед. Функсияи асосии тригонометрии синуси альфа, косинуси альфа, тангенси альфа ва тангенси альфа даврӣ мебошад. Масалан, барои адади x ва адади бутуни ихтиёрии k барои синус x ҷамъи 2kp ин ба синуси x ҷой дорад баробар аст. Аз ин ҷо бармеояд ки даври синус ба адади 2pk баробар аст ки дар ин ҷо k дилхоҳ адади бутуни ихтиёрӣ номида мешавад ва даврияти хурдтарини функсияи синуси x ба 2p мувофиқан баробар аст. даври хурдтарини мусбати косинуси x бошад низ ба 2p баробар аст ва даврҳои хурдтарини функсияи тангенс ва котангенс низ якхела буда онҳо ба 2pk баробаранд ки дар ин ҷо k даври k адади бутуни ихтиёрӣ номида шуда даври хурдтарини мусбати онҳо мувофиқан ба адади p баробаранд. биёед хонандагони азиз якчанд мисолҳоро ҳамроҳи шумо дида бароем. талаб карда мешавад ки даври хурдтарини мусбати функсияи зерин ёфта шавад. қайд мекунем. дар ин ҷо ду мисол дода шудааст. яке аз ин мисолҳо мисоли якум а талаб карда мешавад ки даври функсияи y баробар синуси 2 альфа ва дар мисоли б бошад y баробар косинуси альфа тақсими 2 бояд ёфта шавад. барои ёфтани даврияти синуси 2 альфа мо бояд қоидаи зеринро бояд донем. ҳал менависем. хеле ки маълум аст даври хурдтарини функсияи синуси альфа ин ба адади 2p баробар аст. лекин мо аз курси физика медонем ки агар лаҳпиши гармоникӣ дода шуда бошад пас даврияти он мувофиқан бо формулаи t баробар t0 тақсими омега ёфта мешавад ки дар ин ҷо t0 даври хурдтарини функсия ба ҳисоб меравад, омега коэффициенти назди тағйирёбанда ба ҳисоб меравад. пас t0 дар ин мисол ба адади 2p баробар буда омега коэффициенти назди тағйирёбанда яъне коэффициенти назди альфа ба адади 2 баробар аст. ин ададҳоро мувофиқан ба ҷои формула мегузорем ва чунин даврро ҳосил мекунем. пас t0 ба адади 2p тақсими омега бошад ба 2 баробар аст. пас 2 бо 2 ихтисор шуда пиро медиҳад ки даври хурдтарини мусбати синуси 2 альфа ба адади p баробар будааст. мисоли б-ро иҷро мекунем. дар мисоли б айнан мисоли а иҷро карда мешавад. дар ин ҷо t косинуси альфа даври хурдтарини мусбати косинуси альфа ба адади 2p баробар аст. омега бошад коэффициенти назди тағйирёбандаи он мувофиқан ба 1 тақсими 2 баробар аст ки дар ин ҷо мо қайд кардем. пас ин ifодаро ба назар гирифта
چنین می نویسیم t برابر t0 تقسیم اومگا. t0 در اینجا به عدد 2p برابر است، اومگا باشد با 1 تقسیم 2 برابر است. پس 2p رو با 1 تقسیم 2p تقسیم کنیم به 4p برابر می شود که این دوری کوسینوسی الفا تقسیم 2 به حساب می رود. مثال دوم رو دیده می براییم. در شرط مثال 2 چنین آمده است: دوری خردترین هر یک فونکسیا یافته شود. می نویسیم مثال دوم: دوری خردترین مثبت هر یک فونکسیا یافته شود. a y برابر کتانگنسی 1 تقسیم 3 الفا. مثال ب باشد y برابر سینوس الفا جمع تانگنس الفا. از بس که این فونکسیون دوری می باشند، ما باید دوری مثبت خردترین هر یک فونکسیون را یابیم. t برابر t0 تقسیم اومگا. در اینجا دوری خردترین تانگنسی الفا این به عدد p برابر است. اومگا باشد در اینجا با 1 تقسیم 3 برابر است. قیمت های موافق آن را میگذاریم و چنین حاصل میکنیم: p تقسیم 1 تقسیم 3 این به عدد 3p برابر است. گفتن ممکن است که دوری خردترین مثبت تقسیم 3 الفا به عدد موافق آن برابر است. مثال ب را اجرا میکنیم. خیلی که در مثال ب میبینید سینوس الفا جمع تانگنس الفا داده شده است که هر یکی دوری این فونکسیون را موافقا ما میدانیم و یافته میتونیم. سینوس دوری سینوس الفا با t1 اشاره میکنیم و عدد 2p برابر است. دوری از آن خردترین تانگنس الفا باشد موافقا به عدد p برابر است. برای اون که دوری خردترین مثبت هر یک این فونکسیون به ما طلب کرده شده است، ما گفته میتوانیم که برای سینوس الفا جمع تانگنس الفا دوریت خردترین مثبت آن موافق خردترین کرتی عمومی t1 و t2 موافقا یافته می شود. از بس که برای 2p و p دوری خردترین یا خ او به 2p برابر است، پس گفته ممکن است که دوری خردترین کرتی یا که دوری خردترین مثبت فونکسی سینوس الفا جمع تانگنس الفا به عدد 2p موافقا برابر است. مثال 3 را دیده میبریم. آن را قید میکنیم. مثال 3 و در زیر تانگنسی حساب کنید. تانگنسی 19p تقسیم 3 حساب کرده شود. برای حساب کردن قیمت تانگنسی 19p تقسیم 3 قسم بوتین کسر را جدا میکنیم. یعنی 19 را به 3 تقسیم کنیم به 6p برابر می شود که این به p تقسیم 3 برابر است. از بس که فونکسی تانگنسی 6p چنین اشاره کرده می شود: 3 ضرب 2p جمع p تقسیم 3 کنج p تقسیم 3 مراتب دور زده باز به کنج p تقسیم 3 آمده می ایستد که قیمت عدد آن و تانگنس p تقسیم 3 برابر تانگنس p تقسیم 3 باشد موافق جدول با عدد ریشه کواdraتی از 3 برابر است. پس در جواب ریشه کواdraتی از 3 قیمت این ifade شده میتواند که ما آن را با واسطه دوریت فونکسیون یافتیم. مثال ب را دیده میبریم. در مثال ب کوسینوسی 405 گرادوس حساب کرده شود. برای حساب کردن کوسینوسی 405 گرادوس ما قاعده دوریت فونکسیون را استفاده میبریم. کوسینوسی 405 را با واسطه 360 گرادوس جمع 45 گرادوس عوض میکنیم. پس در این حالت از بس که 405 گرادوس و 45 گرادوس در یک کنج آمده می ایستند، لیکن 405 گرادوس یک دور پوره را اجرا کرده بعد به 45 گرادوس آمده می ایستد. پس کوسینوسی
45 градус мешавад ки қимати мувофиқи он ба реши квадрати аз 2 тақсими 2 баробар аст ки ин ҷавоби мисоли сеюм ба ҳисоб меравад. Мисоли чорумро дида мебароем. Дар шарти мисоли чорум айнан мисоли сеюм чӣ омадааст? Ҳисоб кунед. Талаб карда мешавад ки қимати тангенси 1080 ҳисоб карда шавад. Онро менависем. Мисоли чорум қимати тангенси 1080 ҳисоб карда шавад. Барои ҳисоб кардани қимати тангенси 1080 мо бояд даврии пуррии тангенсро ҷудо кунем. Мо метавонем тангенси 1080ро ба 360 тақсим карда чанд даври пурраи тангенсро муайян кунем. Чанд маротиба давр мезанад муайян кунем. Пас тангенси 1080 градус мувофиқан ба тангенси 3 зарби 360 градус ҷамъи 0 градус. Ин маънои онро дорад ки тангенси 1080 градус мо метавонем бо воситаи 3 зарби 360 ҷамъи 0 градус тангенси 1080ро пайдо кунем ки кунҷи он мувофиқан 3 маротиба давр зада ба кунҷи 0 омада бармегардад. Пас тангенси 0 градус қимати ададии он ба қимати 0 баробар аст. Мисоли панҷумро дида мебароем. Катангенси 540 ҳисоб карда шавад. Барои ҳисоб кардани қимати катангенси 540 мо бояд даври онро ҷудо кунем. Яъне бо 360 даври онро ҷудо мекунем. Ё чӣ қайд мекунем? Катангенси 540 мувофиқан баробар аст ба катангенси 540ро ба намуди сумма чунин менависем 360 ҷамъи 180 ҳосил мешавад ки даври 360ро мепартоем ва катангенси 180ро ҳосил мекунем ки катангенси 180 мувофиқан ба ададе баробар мешавад ки он вуҷуд надорад. Пас тангенси 180 ин ададе мебошад ки қимати он номаълум аст. Номуайян менависем. Яъне дар ҷадвал бо ишораи дифис он ишора карда шудааст. Тангенси 180 градус дар ҷадвал воқеъ нест. Мисоли 6ро дида мебароем. Мисоли 6 талаб карда мешавад ки қимати тангенси минуси 17 пи тақсими 3 ҳисоб карда шавад. Барои ҳисоб кардани қимати тангенси минуси 17 тақсими 17 пи тақсими 3 ин мо бояд рафтор кунем. Менависем тангенси минуси 17 пи тақсими 3 ин мувофиқан баробар аст ба минусро аз таҳти қавс мебарорем. 17 пи тақсими 3 ҳосил мешавад. Чӣ хеле ки маълум аст 17ро ба 3 тақсим карда қисми бутуни онро ҷудо мекунем. ҳангоми 17ро ба 3 тақсим кунем он мувофиқан ба 5 пи яъне 5 бутун ҷамъи 2 пи тақсими 3 ҳосил мешавад ки мувофиқан қимати онро минус тангенси бо воситаи 2 зарби 2 пи ҷамъи пи ҷамъи пи 2 пи тақсими 3 онро ҷудо мекунем ва дар натиҷа чунин ифодаро ҳосил мекунем. Минуси тангенси қисми 2 зарби 2 пи партофта мешавад ва дар натиҷа пи ҷамъи 2 пи тақсими 3 навишта мешавад. Пас мо метавонем тангенси пи ҷамъи 2 пи тақсими 3ро чунин нависем ки қимати он мувофиқан ба минуси тангенси 2 пи тақсими 3 баробар шуда тангенси 2 пи тақсими 3 бошад ба адади минуси решаи квадрати аз 3 баробар аст. Минусро бо минус зарб кунем аломати плюс ҳосил мешавад ки ин ҷавоби мисоли 6
به حساب می رود. خوانندگان عزیز، این بود موضوع امروزی ما که همراه شما ما آنها را دیده برآمدیم. برای مستحکم کردن موضوع به شما یک چند مثال ها پیشنهاد کرده می شود که آنها را باید اجرا کرد. با همین موضوع ما به انجام رسید. خیر تا درس آینده موفق باشید.